afamba nkwasha ndo udai kumzungu ndo udai masho kutanga siku takafamba ati nyaipo kwenye kaende kwa madika ndani asi nyaipo kwenye ngozi dichi ile nyosha ndio zinaandi kazi hata kana washi dikumbiro tiungana kwa zindi ndi yashidi hii town yenyewe taungana pale takaungana tesi na mkoma takaungana yenyewe Angalau kulihat saya kuning pasal dia tahu pada sekarang. Karena ada tahu. Sini ini dah orang. Sini kalau nak buat sih. Saka lori. Jadaro taka kuira na jese dikata sanga cha gimani. Ndio wale ndio wale pasal. Ati pama zuwa. Kuti mwana kwa zidi. Shagaina na $100. Mopinde mushama ndiko majo. Unotawa naye. Ndio yacho hizi. Saka takangogara kuti mutu ngabuchaga. But pakazotaka kusawira na tese ngine ngazi koma ngapana ngasha kutana nene. Bozi babane kakuta kuti uyakuti makati puma. Uyakuti makati puma. Chikazi iwo wakazvita baba kuti nyaya kwakaita mama. Saka zvaga ndipuso lero apana ngasha kwasa kubvuti. Chama kuti saka mwana kana nditete. Tete tibatsire nyaya ifambe. Nyaya yakangomira. Ati ngotoka kuma tana kuti vari tukuchaka. Siwadharoga. Tagara last week but one. Ndadzi yangu yekuguru yakunkwasha kuguru akafona. Inokwasha kuguru akafona. Kana sekuru. Ini kunokwa ndisina kugara kana kana ndadzi. Ndadzi yenyu iri kubudiwa kuno. Iri kubudiwa na baba. Uyo baba sasa baba mani baba kandibereka ini. Ari kuti ndiendese kuma. Ndaidziwa na wangu wese wagare pasi. Tidese ine ndio nditawo. Nokuti inonda kaolewa futi. Kwa shata kuda kuona anazoza kufoni utambume kumba kwa wonde. Timata akafoni ya mungu wese. Timata enda zata kabira ndiko ndakati wachona mwana ndiko wale wacho. Tatoshiko shika. Ngoshika ndo ndakati yatone 2 weeks. Aisiku yangu potewa. Kwa vile mwana off. Zadaro takashika susu rachita. Takashika baba yako kubuda. Ngazinde kwa tete. Kuzini. Mona urete tete cha ngaza wese. Watenda patete kwa tete batashiko. Shika sana ngura. Tete mungu oyo watu kwa mjara weka. Hapo tete ndo kufanya na kuma na ngura. Omana wewe kuno kubuye mungu wa kuno bani ya kade so yake. Omana kataisha tili ngatu watu yuko. Watenda no it's okay. Toshidini. Tachisunga bokati de mmoja ndio mshamwe kwasha ndio mshamwe lakini mtakatiende mshamwe nianze tutopile mshamwe watati atakata 2 days dimusha tena mtanda kumusha kodi baya tashika mumusha ndio batakashiti tuchidiro arume uti nyaidi ifambe wone nyema miri rakaite aisina mina zvakara uyu munhu agara mungu mwake hapana chauri kuita hapana kwa chauri complex Rachel kwa shezi ndio nyaidi nani ishe batinyo rotsa baka ashinise nyewe kwani kwa mama ndiko ndo ngombe kwa soba sonye yeye bale kwambia ndani yeye basi wa mtu anakuwa bazara anakuwa bwana ndio anakuwa sana mali anakuwa anasema kutambuliwe unitazi kwa shida ya kazi utakazi utakuta saka hapo utakuta
kubatsa rukuya tsoro washige yambuze ndizere habari mkuru alikumbia Yesu wako hiyo nyeta wewe msoro hii mambo ni dare lose kuta ino si nozi tete fanya yeye atsalangurwa no mingina chokwadi matsalanguraita yo ine mazire ndakangeta nyaya iye kuti mkwambo akafona mwana sikuru yatwenziro panapa mambo angu andinombozera mkwambo akati mwana arupinitsa kuno enziro panapa right ndochipfurira ngomberi nenyaya yakanga waya nayo wakandiurira inini wakati iyo neuyu nemuzukuru ndibaya ndiri kumba kwangu wakasvika ndakagara wachingosvika ndakaita muchovena akati ayi mafana mukutekiseri kwemba mukawanisira muteo ndokutamba nao pamatasi kupinda matigare basi tomatagara basi anzi sekuru ndauyawo muzukuru akatanganya ndauyawo nenyaya ndauya nayo pana lazi mumushameni msekuru mushameni mune mkwambo akaora timuzwe mkwasha akaora zio matazo mtaura na tete dunia mtawa kuno yataona hivi asoba auya wakauya akavataenda kumba kwa wataenda kumba kwa watagara basi watashuka kuno waruma wangu wali mkati pale waruma wangu wafika nguo zao ufa watanga kutawa wakatawa wachitawa ikanzi pavanga vachitaura obva vatanga kuti kudirwa pauya kufirwa munhuakatanga kutanga ndakaona pasi nani kanzi sekuru wakandibaya sekuru sekuru taura vanguningira ndira mushuku sekuru vakubaya sei acho vatsana wada sekuru wakandibaya zvapedza kudaro wabatsiri waya wabatsiri wacho vanga vari svika ndinawo varume
Alright. Wakaora maimu maya. Maya ndio. Maita wangu. Maita watu. Ndi maita watu kwa mozi watu. Mozi. Wakakura ile. Auto jangu. Ambuti ndaka ndaka usiachichi, waenda uchichi ujua mara. Wakati ndaka usiachichi. Ndidi gadi zimushamangu. Saka pandaka taura ndiyo mshanga zimushamangu. Wakati wandura ndio kwa sababu kufumura ndio kufumura mmoja. Kama tena wewe hapa. Ndio alimuta. Itu otak kamu, aku bukan orang. Ritual dia, aku bukan dia. Muka kuat saya, dia aduno kalau tidak. Mungkin pazap, suatu nggak pazap, verify kunot mengaruh sudah coba dia. Mufir ada. Jadi kalau mata, itu zat sih pazap. Kan. Ide pazap itu apa? Abu kasi tinggu semua bocil. Doji Pandora jeje. Tichkach MTV hino kupai nyaya zakasiyana zinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamaza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira Doji Pandora jeje.